kene rasoi dewek tanekar. Diken-kene dewek tan suka. Liang kenale meture rasa. Kulit long dasa diban mengajak-ngajak. Marejani dewek ngerasa yang nimadan kemerdekaan. Marejani dewek ngecapen nikaraos kebebasan menyalurkan aspirasi. Ini sebeliwat mirip ulian ke Bando ketekul bani madan kuasa. Kuasa ini madan memurti. Asing kenohang, asing solahang, rasa-rasa kekaton boleh. Yen jani len abjagate keraos zaman reformasi sing jeung ramang pepedak boleh. Kewales kumatan sing manut sing ngantung di kayun banyak-banyak ajak kerja. Nyak-nyak lantas ada paru manggalo, paru perjuru, saning laksanang limadan KKN. Yen patut kumanti pacang wentanan reformasi ngiring sarang-sarang. Yen patut pacang wentanan demong, ditiang paling tak pacang ngiring. Niki kocak, sane kewasan ngap jagat. Yen raos kadimangken ni kekuasaan ning arus. Idewe konedot ido penyelewati kemai kemercepado yen nedot madan ngalih ni madan bagio sing dadi nungkas ni madan arus. Hajo arus sepang sisiwek imlu ngajangan. Kenoh-kenohan lantas dewe kedini. Dipaneng ado ditelapakan pates Agung Sekar Petunge. Ya nina kang kengken cari saudarani pencar. Kemang lebih dewek ada di batan ye. Yen perah keket duit. Kewala di Subana ada pembuktian. Di Subana ada pikoleh. Ni gejar-gejar menekang bates. Tonam petang. Pantawang ke reformasi. Agung gak ditaruh, dagang uyah ke begal. Ya, lah tuh. Apung ranang kaditiang, gedar tampiase metu kadiani. Ane ngaranang? Ulian gang gitu hidup Nolehnya banyak kemadan segalak segile. Ada paling banyak gede kadiani, yen sing mula ke dasarin, pan persatuan dan kesatuan, sing kita jajar paling banyak ini. Sangkal ada gening cakup-cakup balang cakup. Membersihkan balang balo. Yang sing yang membersihkan engin. Bemekas. Nah. Tanah ke negara kepatiannya pada segar. Ingat masih nakon keponakan nih. Nah, janian nyai pada segar. Beli mana kira si Dodaknya Agung. Yang kumadan ajakan bakal medali dan Aki Agung. Pada kira yang dewa kiri. Yen buka atur pamane buat pengajum paman.
buat pangubaktin banyak. Sake walut lek tekanglah tamangane. Sing nadinya ini buat ketin lahi, buat hiasan lahi. Anencen. Nete paunu kan ada di puri. Sing sida anak buku gelah nang sapa. Pauno kan sedame atu. Yenin lek tekanglah waluyane buyadi buke. Kena pastu dari sedorita kaleng medalang jalan. Mami can lugro titiak paman we. Kadi mangken yukti nenten mapi salah titiak. Joko Dewo setata ngelingan. Mungkin pemargin sesunan titiak pemekas. Ide yari raben Joko Dewo. Sane rasa-rasa sampun awor maring ajin tiang duaku. Kemauan yen dados pinulas titiak. Sampun ang indek pun kebalak ayan aring kayun. Ajereh titiang ring mana, sungkan Joko Dewo ngamang jagat. Sapun api penadosan panyaki, yang sanata sungkan ngamang jagat. Mejantan panyaki pun pajang gelem duaku. Gelem pun panyak, ulu karo sampun jagat. Niko sane ajerihan titiang ring mana duaku. Urun dalan titiang ngomongin boleh kiasuran titiang. Duane ide yari sampun muaso melingo melingi sane kuasanin sane yang guru reto duaku. Pemekasan banget kayu nang mangket ide anak riantuk sampun dhuwur kan dipangket duaku. Saja buka tuh paman. Aget ada cening subuh madan patang latas jani kuine paman yen lek tekanglah abedik sing kutang tingkah laksana ibun nya kalau sampun pewayangan mepelemah iberiahi ring ide anak kan sampun nah ada masih rumasak angon gelah nyeliburan kayun gelah ditakal eling gelah kapin yani. Nah ini di subane jani tekang lah di cening Gusten pamane di merageluh dan jani suturahin gelah bakal ngitungin bumi ini sinah tawaro bakal nah lah lantas jani subon 6 dasa tiba nih usang gelah mirip patas bin molas tiba nu sida gelah bakal hitungin bumi. Ah jani lantas yensing lantas kabeh dene ngarde nang reswara. Sing ngobah pikayun gelahnya. Ne pedalem gelah banyake bumi ini ane pedalem. Mangkin dumur. Gapi anduk titiang nas pawucane duwe. Tur maning samar saru pisan duaku. Puniki teh Joko Dewo malih pacang arsa ngambil rapi sapunika duaku. Ado mirip buku, Bang Ado ajaklah nang mepitungan. Kita kalau minak sajan nyen, jak kepedangan gelah mapantan Ado aneng abeh ajak bakal mentongan. Wakum, kewanten awak duaku. Yena sapunika daging pikangkan kayon Joko Dewo. Kemana hantuk titiang dewan patut terasa waku. Nah pisane makawinan. Kadi paucane duwe sane wau. Sang nado yang tan kabeh hantuk Arden Ariswari goyah ke Prabonan Joko Dewo. Joko Dewo dalar ngemargiang. Sane kewastane mut peti setiti muang perlino. Ngawi wenangang jagat Joko Dewo yuktin itu aku. Aku udah kayon pacang amel rapi. Ingeh durus titiang wancah sairing waku. Bu, nang mutolian matur pedik. Dong jangan raos sang dewan patut sing dingehagong. Bas maroi do mau sang ini kiuson 6 dasa tiba. Yen ali yang beli kelawan ngagung kedua kone adane. Jadi do agung lingsir ke bos. Yen sing belih pen beli ngendaka mirip yang penoi do agung lingsir. Nyipi rasang beli.
Wah, ada sebuah liwat. Selain tiba nih dua agung biang ninggalin kadiangan itu sing taen mau sang rabi. Dong tekanan tuh kau jani di subuh lingsir landas mau sang rabi. Rabi sana kasar sih nah yang nu baca. Nah ngedekak tuh jani timpalin baca. Nya iya cara benang kelawan ni jauh gong. Nyugeg-geg landas song jauh me bang benang lemet melek-lok kan sing bladar blodor lala lulu. Kadean agung cara ngisi ngurut ni ulah lek-lek-lek kan sing dah dikecuang gong. Bang sing ngalih liang nepukin pekewa. Ngalih swargo nepukin neraka. Semangan mau payas landas jauh me. Tengahnya mau payas medu bawa kayu ni. Hijau yang kalindang ngejauh penyone. Lugro dua agung. Nyabran rahino rares palunggo cokor dewa nenten meresidang pacang ngeledangan rabi dube. Siro pacang picak. Titiang aden titiang ya agung. Siap! Melebeh. Sing dadi toleh pen mata. Weh. Tong pentes saja beli nyatu. Tur maning ngencahang kengken pemargen ide begawan wai srawo. Sing anut kekenapan beli yang tua nama timpal kawan baja. Mawin ngaliang beli pengimo. Luwer cari song jaom timpal kawan di benang. Nyugegeg song jaom benangnya tekel lemat meteye kan. Weh. Tua iwan tau tempat. Iwan mirip lingsap. Kengken setengah ke diabo ni subek kata pajarang apa banyak ke tuo sampah sayang tuo ya sayang ngekohan diagung seketibaan betuh ya nenek ada mirip nak pajang pada semua buang dasar ke jangkotin sikut itu agung aneh ngelah kapan masuk tekan benangnya kekeh agung kade ngawang di manusia bekerja ngasih liun nih, suang mata, suang tunguh, suang kuping, suang bibir. Bekerja padahal ada demanan. Yang demanan itu sing mana aman benahnya wok bumego. Tangkal indang-indang dan ledekin barang pisago. Cek mau petau. Nah, pamanang prakata ngemune. Apa ke garang? Tadi dirirun ngeronyoh maluan diarep kok neneng mekendut tekeh. Nah gelah ada arsan gelah buku itu. Apa ada aja gelah ngitung yang bumi ini banyaknya bangsing mekutang. Wah bukoi benang kelawani jaum pertiwiman pamane. Kemawanan ada saput anggon paman. Dong apa uliane jaum sing sido celepin kapin benangnya. Lugro doaku. Ini sampurnya presiden ngeranyeng dong sampun ulian ngalen-ngalenan. Mangda sampurnya kadi sesengah. Bayi we gede njode gempor mangda sampun dengan sampun itu. Nyalek ku yakin mana sisiang doaku. Jak margiang kayun Joko Dewa sampun ngelingen ngatur pengabeh sani bungut ipun mangkok doaku. Margi Joko Dewa. Sing ada lenan ane lakar aja gelah mata hitungan ane bakal kewokin gelah masih tak mengandani sing ada len tua paman Ciciang kantun mangoh bakti ring Joko Dewa mawin ngebawas Joko Dewa silo pacang arseyang wentan banyak wentan pasemetunan menawi mangdela hantuk ciciang maku saro doaku pangsing paman tuh kemau main tuh pianak pamane subuh aja wayah anaknya banyak yo ide lah engken Lugro doaku. Sane asang palunggo Joko Dewa keponakan titiang pianak ipun agung. Weh dewan patut. Weh ampunan dodoh ngerarah rabi kalian selat tembok. Titiang ngelap pitalor pianak ipun yang urah. Biar wadah dadoh penuh. Misalnya di balik daoh kalau orang di tiang nyewang, hamil wadah patut bisa.
Nabi malih wonten kelep atur pengabeh duwe kanthi punika. Saya nyalit manah titiang duaku. Penerumasane kanthi titiang medrebe penyeruan pianak kadipun Yayu Bedawati yatmo tamet tur maning pungung duaku. Pamit titiang duaku pamit titiang duaku. Paman. Dadi mah bading ben paman matur. Mah bading ben paman mah kenah. Buka gelah maka tedung jagat nyelap ngalih kuranan ane belum. Yene duwak lantas rabin gelah kecing gelah perintah. Rajo ke perintah pun anak lu diwuk kumine. Lanang ulang. Pangada wigunan gelah maka tedung jagat patek nang nuturin somah. Atau je banyak pangkuran nang tidak nuturin. Sing tutut ujon gelah sih gitu. Iu kene sangkan pisereng kayun Cokodewo. Ya paman sangat ngeraos. Apin ya Yayu. Pangire kan buka kayun tenan. Inggih, yen sampun sangkan kedah kayun Cokodewo. Inggih, katur duagung katur. Nah. Oh, yen subuh itu ben tepok lah ngeraos. Sangatang no sang buka ya Yayu. Engken jemban paman. Pang sudah itu yang ngiringan kayun telah. Sudah katur duagung katuran. Nah, yen subuh itu, man. Nanti amat dulu. Macam-macam. Dia je murut dengan kengken tu. Dia namanya galak menang subuh setengah sagung Dia naliang uling di dagangan payu untung agung nengelak. Yang sing beli ben beli ngenakan. Mirip uling mekelo ben agung ngasren dagangan jin pengelantih. Banyak jeget payu pelang jani lah. Kalau yang beli ben ngambak kan pengelantih dagangan pengliak. Ini biasa hidup. Jadi lah. Ada pengide beli abedek kapin agung. Agung dot nenang tongos tegak yo Yayu Bedawati. Jawalo do bas tegah gaya nang tegah. Yan bas tegah nyen tegah dilacuri ulung pi anaknya belang nasionnya. Oh yan banyak nepuan garang semut mangkene bisa sengorto beli kalian beli malu kok. Setunggal mepeda kelawan Jerman itu sing panglabuh raos. Nah, Bang Liu jadi mepeda. Yen nina kang wake kengken cara kukul kubu petan cine. Ngempang si mepeda dicarikan ke wala sangat denger kodang. Yen Agung len kukul banyak tulado. Kapah-kapah meswara banyak mekejang megerudukan. Kerni si Gumi melingap penwake pragat. Pragat! Pragat! Mesuriha? Nikah suriakennya, Yagong! Dong kayang ni jageg ni rolet na milu mas surya. Yang keto surya ke peleh to peleh. Benar nak egen. Patuh hitungan saya ke lawan Yagong. Ben mani-mani melali ke karang kepatian. Bang idek lana weksek.
Memang kesiap dumen nepukin siluman babi. Guru, yen kene liyon ada siluman laba-laba guru. Apakah guru nyidang antek kemu ke ngali kitab suci guru? Begini pakai, kita adeng-adenin den. Amitabha. Capcai. Yang capcai. Itu ama-amaan tuh yan. Sancai. Capcai. Baca makasiap saja nepukin basang sini ala siluman babi. Jadi aston cangla siluman babi cara munyin sini. Cangla tunangan paling cekek di Pegambangan. Hah? Ngelah tunangan? Bajang risinil. Nyento. Nah agung tunangan jange. Nak agung? Oh. Nak agungnya? Gong Yun. Ajen gede basangnya Gong Yun tunang. Najan jelek-jelek ini kakang Wang mau pamit kakang. Kini ruwo binedone di gumine sing dadi pasangan jelek kelawan melake. Bener. Cang mau nyamong ngajak cine uliani bapo nih makado. Uliani bapu, pagengken bapu. I bapo dadwo ngalina lu pantawang cai. Ngumadua. Yan memen cine cang nawang memen cine. Mengengken memen cange. Memen cine si nak jabo memen cine. Memen cange jabo, memen cine. Len dayu memen cange. Sing tanduk bikule ini. Yan idaman memen cine cang nawang. Kalang idam-idaman memen cange, tawang uji. Maapo idam-idaman memen cange? Talunya Tomong. cang kalau basange gede awake putih. Mayan idam-idaman memen cine? Len istimewa. Apa? Unis menyanya. Sangkal goban cange kini kalem. Kalau mengken? Kalem kakak selong. Sake walau cang metakon kini wecine. Menyamong aja dadu memarakan ini di karang kepatian. Dadi ciseng tayang ngena barang aja cang ayah. Kadi berangkat tebek awak cahing ngaturang ayah. Nak di jo pejalan cine nih. Artinya nunduk pejalan cange. Cang sing bisa ngalegai di ini di Bali. Cang ke Jakarta ngalegai. Gue ke Jakarta. Cek. Ngelek-lek ke Jakarta gumiuk. Cang sing ngale gumiuk. Man? Cang ngadu nasib ke Jakarta mengikuti kuis ke Jakarta. Mengikuti kuis. Oh. Dadi atin cine. Menyamong aja cang ngikuti kuis ke Jakarta aja. Nak cang ke Jakarta Bang Nawang Bumi Jakarta. Cang sing juari ngajak Ci ke Jakarta. Adik itu. Jeneng cine persis caru klope ngajak Cang ke Jakarta. Yen nak di Jakarta makejang caru Cang bodine. Yen nyak sugih di Jakarta babe adane. Oh, yan bodine cara ci yang sugih di Jakarta babe adane. Oh. Pile yang di Bali. Yan bodi cara ci sugih lantasan sing babe. Menapa? Babi adane. Atas kena cine engken. Jani kini urukan cang malu kuis nyen kena ban manipuan ada lomba ke gitu bani cing ajak cang kamu api goban cang jelek subuh membekal cang kebisan lian cai. Si harus nawang nih nak kuis dangdut ajak piramida Bang Dawa. Bagus dah. Harus si nawang segala bentuk bahasa. Sangkala yang di Bali aja di Jakarta bahasanya jok melen. Boleh. Bener. Yang di Jakarta keken punya nak. Yang di Jakarta lu gue. Lu gue. Oh. Bah yang gitu patok kenyamon di sange. Lu masih. Lu engken tuh. Lu dong. Lu tuh artinya ci gue can. Oh gitu. Harus nawang bahasa. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Jerman, Belanda. Yang bahasa Inggris sih di luar kepala bagi cang. Yang bahasa Inggris nawang. Yang bahasa Belanda nawang. Mencai. Yang cang sing.
Harus nawang bahasa Inggris. Tes kok malu. Sombong nih. Cang takon genci. Yen ujang apa bahasa Inggris nih? Rain. Apa beka takona? Yen lari apa bahasa Inggris nih? Run. Nah. Yen don jako apa bahasa Inggris nih? Ron. Amat aluh bahasa Inggris tuh. Yen bek kambing meman apa bahasa Inggris nih? Raon. Mayanci don jakone apa? Ron. Cikan don jako takonan ci. Oh. Ci sing nawang. Kang Wang. Jani kengki jani ci latihan. Cang tadi MC nih. Ci peserta. Siap. Siap. Pemirsa masyarakat Pegambangan dan sekitarnya, dalam rangka menyambut Hari Raya Nyepi dan Tahun Baru 1999, kami Televisi Republik Indonesia hadir dalam acara kuis dangdut dan piramida. Dagang omongan apa tau? Wah, saya sih ngerti. Tuh suara KO ada nih. Suara KO, suara kalah tuh. Heho. Suara KO. Inilah peserta kita yang merupakan tumbennya peserta Bali masuk kota Jakarta. Siapa dia? Dia tiada lain adalah John Perak SE. Selamat petang. Berita daerah kali ini menghadirkan Bapak Persepsi dari Kebun Binatang. Jelemonas bedag ci. John Perak SE uli Kebun Binatang. Jaki Perak ada nencang. Dei sina John, dei sina SE cang nak nyah kin SE. Jangnya Tawang saya artin SE. men S artinya seret. Ekonomi. Seret ekonomi sangkalo bumine krisis moneter. tuh SE tuh sarjana ekonomi. Gue siap. Siap. Begini Pak Perak, sebelum saya memberikan nilai ekstra kepada Anda, tolong perkenalkanlah dangdut Anda kepada pemirsa sekalian. Silakan. Bungute ya, bungute. Mengending cang nih. Aku wis dangdut. Medangdut kan. Saya nggak di gending Bali. Win bulat balik nih. Dangdut nih. Dangdut. Hujan di malam minggu. Hujan di malam minggu sayang. Hujan di malam minggu. Hujan di malam. Lek-lek pang sama hujan di malam minggu nih. Sing tawang tangguh nih. Kang Wang. Oke, siap. Anda sudah mendapatkan nilai ekstra 20. Jawab pertanyaan nanti. Apa judul lagu, siapa penciptanya? Oke, monitor. Apa judul lagu tersebut? Badai cinik. Badai Cinik 100 untuk Perak. Made canik lilit motor ditanya lilit motor didikan motor Bandung tadi anyar aku do jangan biji 120 untuk Perak. 5 nih oyongan, Rak. 5 nih. Jaru bekecot gitu, Rak. Siap, monitor.
Suara apakah itu? Dagang es telolet. 100 untuk perak. Talolet. Talolet. Talilalalalilelolila. Dagang es telolet tau. 220 untuk perak. Oke, siap monitor. Mengewakan nih. Apakah judul lagu tersebut? Hitam manis. Hitam Manis yang diciptakan oleh Hah? Biasanya ya hari Senin, anak-anak semuanya mencipta mulai selesai. yang dikarang oleh Saya tidak uning. Mus Mulyadi. Silahkan nyanyikan. Caman biji 320 untuk perak. Karena nilai Anda besar, berarti Anda memasuki grand final. gue sapo misi gerang pinang nih. Grand final memasuki finish ke kuis piramida. Oh juara 1 Cang. Wow. Siap. Grand final. Oke, kalau Anda tidak bisa menjawab, bilang pas. Oke. Siap. Benar Anda menjawab, Anda mendapatkan hadiah 50 juta. Aduh. Siap? Siap. Yang merupakan ciri khas makanan Palembang. Pepek. Yang merupakan ciri khas makanan Palembang. Pepek. Empek-empek. Pepek. Makanan asli Buleleng. Pas. Makanan asli Jembrana. Samar sere. Makanan asli Tabanan. Jukut gono. Makanan asli Gianyar. Beguling. Oke, Anda mendapatkan hadiah 50 juta. Aduh. Juga Cang nyanyi apa duit beli. Silahkan besok pagi ambil di BRI jam 8. Lengkap Anda membawa 1 buah sertifikat isian daswetar. Jelema nas bedaci. Yang ke BRI ngabo sertifikat tuh megade ya. Cang sing katingale atuan yang bo ngelah sertifikat, kali sertifikat canglah umah cang sing ngelah. Umah sing lah. Sing Pules cine jo. pulas cang di pos kamling. Yang kene dayan cine bangsing man ngatur orang ayah gaene liu di karang kepatian. Ngiring lantas dane Gusti Ayu anak serandang serene. Pernah cine? Duga lantas Gusti Ayu cai cang keduken lan penak gitu. Nak nu medem Gusti Hah, Ayu. medap mekolam. Meriko ke Padanggala. Kak, Ya. kalau sana kok dari mancini, karaja ciki yang lo. Main ke. Karaja main, Nggih. main kuda lumping. Ya kalau mau. Kak, Yang ke. saya tak mesuluh sih. Pada bagusan gua mancini bena bede, nyata yang ngajak ci main kini. Pas kakene gua mancini cara orang soklat kakene. Dijang sekali orang coklat. Bener. Aduh, Gusti Ayu jeget nyak sekali dumro Gusti Ayu. Ya Raji Tunggrong,
sinetron. Bintang sinetron. Cintami Atma Negara. Cintami Atma Negara. Yen cai cintami. Oh, Cang Cintami. Oh. Bintang sinetron, Cang. Sing. Hah? Cintami Cicing Kintamani. Oh, Cang Cintami. Oh. Cailen Cica. Penyanyi. Penyanyi apa? Sing penyanyi. Apa tuh? Cica Cicing Calek. Haloan. Lang Gusti Ayu ngelaporkan cintami bese cica bese ciceng kintamani bese cinceng kantamani to calek. Gusti Ayu. Men kan kan. Wenten telepon sane wau. Inggih, Yanti. Untuk yang Nggih. Inggih nyaman kikian wau nrimo. untuk yang seken. Inggih. Gusti Ayu kantun mokolom prit benten telepone didiang kurun ngamil. Rara. Nggih. Nang si makena apa dek? Nggih. Amune subuh makloni yang di karang kematian. Ngisi kebajangan nih. Sing taen yang ada nak bani bakal nelpon. Cai subuh nawang. Ajin yang kadang-kadang. Tone jani tumben jani. Ada di mau bani nelpon. Nggih. Menyen tuh rak. Beli wayan tuh. Beli wayan. Nggih. Udah jago. Nggih. Beli wayannya rak. Beli wayan karas. Angen-angen nulis ikut karas. Nggih. Rak. Didiang Beli wayan karas lo teruna. kari druling. Ruling. Truling aku sih artinya truling. Druling Bruno lingsir. Nggih, terno lingsir wau 69 umur nih. Dan unengen beli karas. Belene mok pamit nanti. Beli karas tukang cukur mok pamit kadap nasi. Rak. Ya. Biasanya yang beli karas truling. Yang nggak suka kenyal ngisi kebajangan yang ini. Biar ya aja apa. Pokoknya kar terima ya. Rak. Ya. Apa orangnya beli karas aja. Mi bon bungutnya. Nyara cebut. Dan iko parakane dulu kemak-kemik bungutnya gente. Oh lega. Ada nak yang. Toh. Rak. Ya. Apa orang beli karas? Ra, dane Gusti Ayu dijera. Anak mau kolam beli kene. Menapa ada orang beli? Ada orang beli ring dane Gusti Ayu. Gusti Ayu ngorangi le kaco mado kene. Salam sing itu. Salam rindu. Waduh. Napi Gusti Ayu. Napi. Aturnya mancina. Napi. Hilang-hilang apa penyeluhan. Cisi ngambul nyuh teh ngambul penyeluhan. Neng apa penyeluan? Gusti Ayu, tukang wau. Sing apa penyeluhan? Yang sing apa penyeluhan? Tunggu dia unggas ngelok yang seret kita jak seret. Dan penyeluan ikane nyeretin. Apa tuh? Gusti Ayu tanune semaku tuh. Semaku. Hilang-hilang apa sepaku? Rak. Ya. Ayo bikas nih. Yang ngentutnya. Wih, kok nih? Amone jagegen tuti pengit. Iya, sangat ada ngentut. Wani kono. Nani. Wani ki ngentut. Jangan bang bangko, jangan ngadu. Sajan sing ngentut. Wah, Gusti Ayu tang Iya, ngentut. sangat ada ngentut. Si sing ngentut. Jangan ngentut. Rak. Ya. Eh, Ya. yang cipas ke Jawa. Nggih. Bertemu aja beli karas. Orangnya Nggih. beli karas. Kengkeng hilang-hilang. Bilang wisuda mau kita dia. Oh, karena gerakan yang merangsang. Nggih. Sebilang ngusut dia sama kita ngujanji. Kita manyoh. Ya. Rak, Ya. rangkaian beli karas. Nggih. Beli karas. Salam manismu diterima oleh Gusti Ayu. Jangan lupa kirim salam lagi. Yen jang lah nyamon ini selidan kabang karbit.
panjang gitu. Nya ka Bang Cikarbit. Dan yang nyekap yuk suka nasa karbit agan kenten. Dah, logamna mailu. Nggih. Ingat-ingat tangi pancene dari parakan. Nggih, kunapi, Bang. Ajen yang ada jadani. Kenten ring puri minam. Benar, bolas lemang supaya yang kalena. Itu tangkel di puri, adane di karang kepatihan cara putri pingitan. Sing banget medal ke jabe. Tendados medal. Saya ajak dadunya reng dini di karang kepatihan. Kota patut. Nyenake sing sebet, pikiran susah, sumpah. Sing banget medal ke jabe. Arsan Gusti Ayu sani mangke sapun api. Nggih, kunapi kayune mangkin. Perak ajak logam. Nggih. Cutat uli dinane jani sot sebet. Nggih. Liangan kenahan. Nggih. Jalan dini ngelipurang dewe ajak ketelu. Patut mengening, patut maigal-igalan. Yastune sing banget pesudah sebatang bayu nih. Paksa engal dua. Nggih manglo purna kayune. Bener. Durus. Nek jani cai bisa mengendeng, Enci bisa mengendeng matur, gendengan aturan, Enci bisa ngigal menyap, igal aturan kene. Nggih. Si kendeng apa kan bisa? Akeh yang mending gending. Oh, dua nyaman Nggih. gendeng. Udang gending mriki. Oh, dipur na ayang dini pangseng sebat. Nggih. Ayan lagu pop Indonesia bisa Ci? Ning. Pop dangdut? Ning. Pop Ning. Bali? Ning. Lagu barat? Understand. Lagu barate dene jemakul lek katine ring idodanene. Jang lek. Pangsing nekang plungwan. Plungwan kengken tuh. Rengas siap rengas kucet rengas. Ken lagu barate. Kengken maksud Ci. Kuliah lagu barat rengas bekejang. Nggih. Maksud Ci kangkes itu? Lagu barate kan ke barat ke burut gitu. Aduh. Kemarin lengo. Yang kena ngurimi sekolah ngelekat di balai banyare medom. Sangkal titiang tendeman ma sekolah, tan gedag titiang kin guru nih ane gedagin titiang. Kemudian guru nake gedegin. Ada guru belok ngajain titiang. Kangkene kan? Ilmu pelog nih. Guru belok ngajain cang, kalau cang semua kita masuk. Tijan tongos guru blog Orang tijan gila ya. guru naik. Jani kene, gurune masuk mau ke sekolah, cang di sekolah, rara. 4 ditambah 4 kudora. Orang guru 2 tuh metakon kencang. Panak bojong. Pitra kesasar. Yang kena yo gogo kene caritain temlek ke kene. Otaknya sih bisa berpikir. Guru tuh tahu sih. Sangkalanga metakon kenci ingin menguji kemampuan Caine sebagai seorang murid. Apakah mampu? Lekotokan ibane guru orang blok. Orang kibo kok kene panak pidro kan. Oh, titiang belum. Bener. Nggih. Kita berumah ya, Gang. Ibu ngatur ayang, lagu barat sing dadi barat guru. Lagu apa karakteran, Ci? Lagu Jawa. Lagu Jawa? Nggih. Lagu Jawa, Ci bisa? Ning. Tuh, lagu Jawa daun tukan. Ada tukan. Nggih. Kedangdut Bang Ci apa ke pop? Kedangdutan. Lagu Jawa. Dangdut ke dangdutan. Kan? Nggih. Siap. Siap. Nelongso hatiku nelongso
Kok nyebut-nyebut si aku iki wong gila. Iki ten gila iki. Saiki wong gak gila, iki wong patek celeng iki. Ten wong patik celak wong edan iki. Wong edan. Kuwe wong edan. Wong edan kita benpok. Wong edan kita benpok. Maaf tidak kata. Macem-macem wong edan kita aja, guys. Yang kere dengan cigeraan wayang wong. Semutan sih. Wong edan. Berikan sakit. Melita lo di Kintamani, Maglita kuwo di Banjar Bitro. Lo macamnya ini, kebodoh dengan Mamitro. Yang menghina Cio. Kan? Terlalu merendahkan derajat kaum wanita Cio. Lo caranya ini demen memitra. Ngawak memitra orang Cio. Sing kain memitra. Tenanin. Ane tawancang berselingkuh. Berselingkuh tuh memisanan ya. Mencepok. Berselingkuh kita mencepok. Maaf 4 kata. Golo 5 kata dari silur bang-bang kotokan ibani mencepok. Mari. Alap-alap buah wanine kunuang waden keranjang. Alap-alap tuna janine subebang sing tanggung jawab. Baik, pidan yang bertanggung jawab. Martuni beli yang tiang baju kutang. Kosong. Ci bobangos bersing tanggung jawab ci. Tidak ngadi sing banget. Mana? Mai apa? Mai? Nih banget ya nih. Ah. Nasi bungut ibu. Maro ajak liu, ne banget di dia plikas sang. Ingin? Plikas sana. Plikas. Bungan tuwung, bungan madori, kacang mau goreng, mau ada karung, ijang uwung nyakin nyai, bagian korek, kacit perung. Siap. Kita apa sih yang Disaka. nanam bangle ya di alas bangli, badan dulang ke bang dong. Mula beli aja lemah jelek, konen karwan, gua sombong. Bocah orang konen. Saya sombong, Jai. Cang naksakan nepukin nih bangkiannya berung. Jadi poci. Duni tendang ini karena siram keraningnya. Sung kadene diklabai nak cang ditebenan indet cang. Kini dani Gusti Ayu masih sing ada nyen oke. Begitu imang mencoba. Aduh. Gusti Ayu kan goreng jete. Amasan goreng ya. Kerek. Yang sing daen mesiram di Telabaci bobok sini. Yang sing bani di Telabaci mesiram yang takut jak lindung. Ajak yuyu. Mara macam lempong silet yang gogonya. Kadeno. Kurgil. Aduh, munyi karang asem ini. Apa dikit tuh keningan di blak. Lek keningane sing kanggo. Tanggo. Mangke sak Kenang sih. Mana lemang kening-kening. Aduh. Nah, Kang. nah, lah pilih nah. Tekan gong nih, Gus, tekan gong. Nana nih rago mau kan? Kan beda napi. Mau bisa deh tumbak wayang nih. Tuh, nyal lah sakit bahasa nih. Apa ya tepukin nih? Nana nih rago berat. Acaplokan mau nasi. Aduh! Dam. Kenapa? Mahir. Ra. Ya. Ra. Adik itu potongan bungut sini, Ra. Oh, kenyal cang mulai ben bungut cai ini. Donang cai mulai ben bungut cange, cang bungut tabo milu play ben. Niki tan songjet niki.
niki ungsat. Ungsat. Titiang uling tuni ampun makena kengkeng jo nyamone meli baju aman kuangan pipis orang kindagange patut nganggap patut kengkeng niki tanggun bajone kancing bajone riki Baru ngomong masalah bungset di logam. Tadi makasian makletak ingat yang untuk ikan yang ini bisa anjir. Penuh niki. Benar. Iya, tapi daging. Kumen jadi yang bangke. Wah, bangke. Bangsa inawang. Di pipian yang itu yang bangke berat. Kuenya aneh soleh dari di pipian bangke berat tuh kone bejek-bejek yang turmani ngatekin yang. Kone pengusaha dan. Ada kan bengung loh. Ai, pian niku jenten bengung. sampunang maosane serem-serem kijang nentan kurun kalong-kalong bulun jering kijang Mebading deh jering-jering bulun kalongi. Konslet den bungut nih. makin puniki ya rarakang kijang ring jabok nyampenan palung cokor dewa wenten pikena nyane wenten becik wenten kaon Nawang artene nawang. uningin kijang Mengkenten artene deh. ya nak ngipiang rang kijang ring jabok ngipiang mangin bangke ngaga bangke jak nanam bangke Medue lantas geginan memasar madolan ring pasar wawu menjedog ring pasar ampun laes rame nak mau belanja Benar kan tiada ega. Dua cing artian. Cing artian. yang geginane wanta maklecan ngadu ayam makdo ayam ke klecane wawu ring klecan lurus menang ayamnya Menang. nggih yanten menang kalah Nah, ya ajen yang serem mau serem. siro seram Ajen yang ton seram mengkenten. resem Resem. Bani cingat resem menjebok. Ketagihan megobet bungut cine. rado mare sedilik motor bungut dikiang makin megobek Pangadep pedang jatin. Zaman yang lu belok Gusti. Mula sing kekenah bana nabuh pang sideng ngetesin kopeng. Gusti Pate orang resem. Gusti Pate rakyat Pakti Agung sane mui pawu Nah, Abrai marah tuak ngajong bener. Tur maning tamatan SD sekadi dumun. Nah, tuh jeung ngaweh-ngaweh apa madan keto. SR Gusti. Men-SR itu apa? Tenem neng Sing tawang bener. selem rengas. Bedak ngedel wakil ngantoseng pengajum caile. Tekaning teke selem rengas. Ketagihan mulung patan kini tuh. Mulung. Ah, ya langsung dipecah jebrakat ngeradak geruduk aja. Ada. Tete. Shit. Ra. Gusti Pate uning bahasa Jepang ra. Tai. Kau kena monto jakara kire. Nang wakil metakon kaberin cai. Nak kengken unduk pianak bener ini. Tumen bener main mekenah ngelokin pianak. Sebang tan rahayu bakat nekad ini kengken unduk ini. bener si nawang Iya. Jagelumar cibungut cine. Cara ubuan sing metlusok milu mau bener mau betul. Nikal bener cigen. Salah tampi bah penulis. Aleh antas semito ni madan nyunyur manis nyung ramone. Yen rumah so cening mirip kapi utangan kape ngeramo.
uli jenik uli nubarak bapo meding-meding disupan kelih kadijani omone terasa sayang bapone tandangkan marep kaping sering apa mirip jeneng kuah nang sing koteng lewek ke pisago luweh mirip pisagone ngangguin pia-piana ban pengawo ban mas-masan sing ten kejiwon yang jeneng karuan mas ke namun talin kapale bangkengken wen daging Gusti Ayu picane aji kalau ngaman talin kapale sampun sumpah laman lesunge sampun gelang aman lune nang satuang marep kaping bapo ni dadi bantang sekali itu apa Kengken rasa jini tekan dewek yange. Ya namune dos wecan ajine mau pianak tekenen kiang. Kalong dogen namen talin kapale. Yen sayang cara panak pisah sing ada mau penganggo cara. sing ado ning tepukin bapo Aci. Yen cara kiang adaran kiang dadi panak ya pisage. Dad yang mekalang namen talin kapale. Dad yang mekamen songket. Sakewa lo rasa kasih sayang tiang manu limene papan jange aci. Dia naji ngelapi anak dia. Kalau ngaji dia ngementalin kapal. Penganggo naji yang songkem. Saking wala aji sing tahan ngerumuang dewek dia. Ulit yang kalian mati cek nemen dia itu wak. Nih ada nenek dua bakal mendidik anak. Kadang kan ngoyong dipuri molas lemang sing ingetkan pianak di karang kematian. Nyak ke bangke, nyak ke hidup, nyak ke ngelek-lek, nyak ke duara. Medaging Gusti Lingsir sekadi atur ya anak 14 raino durung jantan budale pacang ke karang patian ngaksi de anak niki wenten titiang angin Gusti Parekah dan kenten abdi dados diana Yen sing mula nak dua buang, yen sing mula nak dua pekel, nang dolera lagam. yang Bo makere bangke, bo konrong, misi kesalon ben makriting. niki mau astu nak dua megel ya apa petang gitu Gusti sampun lingsir sampunan mekritik. mediolas pakai kapan China yen mebedo bungut jenengan kemelan liman jenengan dengengan ngawak cimatur yan manu-manu yang matur kena klingsir bungut den kemela do megenep gabago sirah Gusti jemakeun Sirah. dong apik pembedo sirah menapa sirah cereci Sing nawang alus sirahe. sing tengok tengok si siap keke lampat lamis jeneng nyerita jatene jijo jeneng man pengajak ke kene ketagihan tulah hidup nasi tadi juno dong do ramon ning rupaku kodang jenenge bayang raos buku gitu nih bapak sayang kabeh jeneng nih yen nemone terasa sing luwih sayang yen ramo pisangan jenenge mepianake apa jatene jeneng kuat nang raos bener kekalangan yen nemone jenenge do isine nyepang keto prening amras mamres ilang jegegene bosang ridana kelingsir Gusti Ayu mangnopo wikan ini kewentanan Gusti Ayu menapa jeneng duna Haji, udah penganggut yang sing ada kuangan Ji. Sakit wala tepenganane Jani stres Ji Ji. Bingung Ji. ni mawil bingungnya apa Haji, dinane dipisahan jadi yang ngipi Ji. ni dadi bantang ipian lantas sapun Dari tumen Jani tiang ngipi yang bangke berat. Di pipian kone bangke itu bejak-bejak tiang Ji. Haji, Ra, Ji sebenarnya yang dilemah orang be, di kenyataannya ketang suka yang ada nasida bahani yang nyakin kanan pusing. wawu mirangan sampun ke gedong makancing kori Dokumen Jani di pipian katipani mecak bangke berat. jam kuda jeneng ipine
jam 4 pagi, Ji. Ini jam 4 pagi menjelang siang. Ah. Jak ngelongsor duen pungut cine. Ah, Siang. yin sing pelih bener-bener ngidro. Ipian-pianak bener buku keto sinah dia bakal tomblok bagio, tomblok di madana. Duh, Miss Jayu jege. Enggak kira. Sarang kali nomplok mangkin. Ini di bagio sarang yagat. Nekengkat turun nih. Mula bungut cine lamis. Ada bener ngerawas di bagio yagat, ada. Ayo belum. Artinya tomplok suko, tomplok liang. Oh, bagus dia. Jam kado. Jadi nih kene nih. Nak mula misi buka satu aja di perak. Cening bakal nemu kang di madan suko, nemu kang di madan liang. Liangnya kengke. Bapo dan lo kencing main ngabu gado di madan melak. Ida anak yang udang jaga ini asok kapil dewek cening bakal dadi rapi jadi nih. Dadi anak gede di kursi ini cening megah nih. Mangken demen aja. Ida 2 gong lingsir murdan yang jaga. Bener. Arsut kan dewek tiangnya. Dadi rapi cening nih. Tiang tadi rapi. Bener nih bener. Tadi rapi, Ji. Dadi rapi cening. Aji.